Kardom kado kawe phanta nangli tuma phan ardeng channel ahin pen kardom pajer iklo. Pini ke karbia subject MCQ le chithan iklo nang. Tangte padel de pin pen pangchek ik phidlo nang. Question number 1. Karbi alam thek lor kaningje akeprek son ko ando. A. Sonpli, B. Sonni, C. Sonpho. Answer Sonpho. La sonpho alam ta chithan det lunang Kamrup, Bhoi, Rongkhang, Chinthong, Lapen, Kamrup, Rongkhang. Karbi alam kaningje lapen kacharju thek ki ong nai ki kopi alam lo. A. Rongkhang alam, B. Bhoi alam, C. Chinthong alam. Answer Rongkhang alam. Kamrup anihang nirep lake Guwahati anihang anat pen jagiroad and kedo amri karbi atum se Kamrup dumrali alam ke kaningje pu koma lokipu. A. Chikari tiso, B. Dr. Phukon Chandro tiso, C. Professor Rongbong Terang. Answer B. Dr. Phukon Chandro tiso. Karbi alam atiri si ko ando. A. Isi, B. Hini, C. Kethom. Answer Isi. 1937 aningkan birta alu tomo puru mikir third reader lapen dhorom akita bible karbi alam pen komat si ketoklo. A. W.R. Houghton, B. G.A. Grierson, C. S.K. Chattopadhyay. Answer A. W.R. Houghton. Damikir pu akitab komat lo ketok. A. W.H. Houghton, B. Charles Yale, C. G.A. Grierson. Answer Charles Yale. A dictionary of the Meaker language komat lo ketok. A. Charles Yale, B. W.H. Houghton, C. G.D. Worker. Answer C. G.D. Worker. A dictionary of the Meaker language komentu aningkan si ketoklo. A. 1925, B. 1952, C. 1955. Answer A. 1925. Share hong thom komat lo ketok. A. Bonglong terang, B. Lunse temu, C. Dhuniswar ingti. Answer A. Bonglong terang. Sarbura apok keso livor pu kopi aphanse ki pudam. A. Hor, B. Phelo bisir, C. Langroy. Answer B. Phelo bisir. Nili lam the pini ke ladak anse ington po dome thakme.